والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رؤيا الإمام زين الدين المربري والإمام القسطلاني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anna babu ma utawi kiku bab nerangaken barang yamhaku kang ngelebur, yang menghancurkan, yamhaku kang ngelebur atau menghancurkan, merusak, yamhaku kang ngelebur ing ma opo al-kadzibu goro fil bai'i, ngelebur fil bai'i ing dalem napa niku adol tinuku. An Hakim bin Hizam, saking Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hakim bin Hizam, amin. Qala dawu sapa Sayyidina Hakim bin Hizam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane dawu al-bayyi'ani utawi wong kang adol tinuku, wong loro kang napa niku akad-akatan niku jual beli, al-bayyi'ani utawi wong loro kang adol tinuku iku bil khiyari kena milih, iku bil khiyari kena milih, jenenge waktul khiyar. Kena milih, yo kena milih nang barange, yo kena milih nang terus endake. Dadi apa ndak niku jenenge ana waktul khiyar. Syarat khiyar niku malam yatafarraqa, selagini durung pisah sapa karone bayyi'ani. Berarti nek wis pisah ndak ono waktu khiyar punan. Pisahe ya ambek awak. Duduk pisah boleh dipisah ambek omong-omongan, mboten sik tetep niku waktu khiyar. Nirimo telepon masalan utawa disapa wong, nek wong liwat terus nyopo nang wong niku mboten termasuk ngerusak nang kene waktul khiyar. Dadi nek pesane gelek apesa bareng badan ampun dadi regeh, nek kese sobung pon waktu khiyar. Bareng tek keneng bebeli. Fa in sadaqa mongko lamun jujur sapa si karuni bayyi'ani wa bayyana lan nerangaken mertelaaken sapa si al-bayyi'ani, nerangno nang napa ya nerangno sak terang-terangi, duduk nerangno cuma sekadar nerangno pokok hanya menerangaki. Nerangaki niku se wadihan, nerangaki se wadhan min aibin fis sil'ah wa thaman, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kekurangan fis sil'ah, di napanya mana barang dagangan nikah
jelas sakyongku kalaban secek jelas secara mendetail, secara jelas gamblang. Wathaman rekeh juga jelas secara gamblang. Ya. Janji bila lunasah, kemudian tak ada unsur ghish, nipu di antara kedua pihak. Ya. Anekanya mana terang akiongku aib kemudian rega-regana. Nah, nek ana wong jujur ngeten iki sing tuku jujur, sing dodol ya jujur. Dan ana unsur nipu. Nah, sakniki wis ndak pati payu niki rata-rata nipu, sing tuku ya nipu, sing dodol ya nipu. Main bom-boman kabeh semangken nika. Loh, dengan catatan jujur niku kemudian dijelasno dengan sejelas-jelasne burika mongko den barokai sapa lahuma albayyani, sapa lahuma karuni albayyani den barokai fi bai'ihima ing dalem adol tinukuni bayyani. Nek jujur keduanya wong loro niki ndak ana nipu guys, ndak nyimpen-nyimpen. Umpama wong sing tuku niku weruh nanggene barang niku sejatine ngerti nang kekurangane minuse gak kira dituku, atau dituku cuma regane ndak kira rego sakmono. Lah sing dodol nggih ngoten, kok munggo ngerti wong iku niate elek, wong sing wong sing kate tuku sing ngenyang niku. Gak kira didoli. Ana gak jujure saking kedua belah pihak niki. Ya padha akeh saya jual ring tak jujur ya banyak, semeler ring tak jujur ya banyak iki ya. Banyak iki ya nika. Malih tanah ikebala langker. Sop aja napa? Sop aja regane mode separuh harga. Ikebe madrasah, ikebe musalla. Utak kebe bungkoh. Manur ya. Agus semelia. Lora, masih lora anje, mulu masih lora. Cantik ngebel lora nih bagus sih maleta. Apa ndak kecap? Campur kecap. Mun kecap bangau nyaman. Mun kecap ji cerengking male licin, ya male mode. Anu yang kuwi pengajian dia. Empol anak Renato, pokok dari masa kira mode bareng nika. Ika biaya sosial, ika biaya pondok, ika bidin kana yatim, ika nika. Padahal enten untuk pribadi. Ya, berarti pada nika dari saya ajual ya kemungkinan nipu nika beda, dari semelek kemungkinan juga nipu juga beda. Nah, aneka orang sing aneka tak bakal barokah nih kampunan. Tak bakal barokah. Wa in kata malalamun ngumpetaken nyingitaken sapa karuni albayyani wa kadzaba lan goro sapa karuni albayyani disimpen diwara gak ono minuse, cuma minus pemakaian ya, lecet-lecet biasa padahal ya njuk lecet sarah. Goro sing dodol goro utawa sing tuku niki goro muhiqat mongko den lebur apa barakatu bai'ihima barokai adol tinukuni karuni bayyani. Lah ana barokai barangi yo gak barokah, duweke yo gak barokah. Pada tak barokah nah. Ya. Jadi ning kanton nika Islam nika betul-betul menjaga tentang kerugian di antara kedua belah pihak. Cek sampai ada orang yang merasa dirugikan. Semeleh tero barang bagus tapi mode, saya jual barang coba tero larang. Lumrahnya nika pun ring meleh tero bagus mode, tak apa-apa king cuma dengan cara-cara sesae terpenteran naber masalah
Dan kadang ngajak orang berdereng penter naber nih ke penter bacet naber lihai dalam naber nih kah. Cek tahu no soro naber. Berdereng tak tahu naber kulat tak termasuk tak pati oning naber nih kah. Tak pati oning kula naber nih kah. Bodoh kancor cek teliti nongku teliti cek teliti naber dok bereng nih kah oning sarah. Kula kira pak tepak ni lah mon tepak ya alhamdulillah hasil tak tepak ya rugi kalau pak tepak tok pun ingki. Jadi orang seoleh bareng ni kata barokah senera memes se acual dia tak barokah mon bendena guru mon bendena carpa kadib. Oleh karena dinto orang se otro lia barokah nika dalam bareng mon meleh ia pecucur se ada keng so lia pese ia kudu jujur mon saling sempen se ajual nyimpen daai bareng kemudian se meleh juga nyimpen de ai perke ia bom se meleh tak tahu je pasar nah 10 juta. Wah, beri tetangga meleleh pampak setengah. Kula na berlemak ni kebon saya pon timbang taburan saya lain. Guru dalam rega. Ibarat orang se ajual nyefate ne sefaten bareng. Seneka bagus. Siku bareng mapan saya. Ya. Orang sing ini ketak bakal barokah pun online ni kapun. Dia banyak mon banyak hasil. King tak kira roba apa lah tenger ni kapunan. Orang se poci tineng Gusti Allah ni kebene orang se tak rondoron di masjid. Orang se poci bi Gusti Allah benih orang sesiang malam naku tasbih. Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Rijalun la tulhihim apa? Terus nayat. Ki orang laki sepo cibi Gusti Allah ni kebene setak rontoron dari masjid. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Aneka orang saya poci di Gusti Allah. Orang saya jual beli repoci, Pak. Allah Taala saya ada boneka bahwa Allah Subhanahu wa taala ni kebene karo amoci de orang-orang se masjid bahkan pasar pun poci. Rijalun la tulhihim laki-laki yang tidak melalaikan oleh perdagangannya perniagaannya tijaratun dagangenah wala bay'un jual belinah aneka tak sampai melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala pakun salat 5 waktu pakun jumatan pakun apa sebulan Ramadan iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka mempunyai rasa takut kepada suatu hari yang dimana di hari tersebut hati akan akan diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesamar saat ini kabunan ateh merepat pada ngitik tu Pak nika. Beda orang-orang sepoci bi Gusti Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dagangan ini tak menyibukkan, tak dadi halangan untuk tak bejeng, untuk tak jujur. Selalu ingat dekat Allah Subhanahu. Orang saya pasar poci bi Gusti Allah. Orang saya dagang pasar poci. Karena ini ketantang na berat nih kah. Tantang na orang saya bedening pasar nih kemana bener orang saya beri kekuatan iman tining Allah Subhanahu wa taala. Wah ki
Carpak rek kenang ne pasar. Carpak, congo oreng nipu. Maka orang sejujur ni kekuaku dengan hari kiamat. Debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduku al-aminu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Al-hadits apa kama qala. At-tajiru tining orang sategeng pedagang, as-saduku yang jujur, al-aminu yang kena dipercaya. Syarat dua, as-saduku al-aminu, orang sejujur ben keneng percaya. Apa dapun Kanjeng Nabi? Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada yaumal qiyamah. Maka kuakku orang beneka bakal bolong tineng Gusti Allah ma'an nabiyyin, tak kung tangkung tingkatna. Nah, orang sategeng ni kesyukur jujur, bolong beneka ro beli. Ma'an nabiyyin, bolong bi orang bi para nabi. Was-siddiqin, bolong ban orang-orang se pada jujur. Wasyuhada ban bolong bi orang-orang semate syahid. Hah? Keng berat saya jujur mak. Jujur bila tak maju kaki. Ekrena bila. Cek niat kadhib, cek niat guru, cek niat carpak. Ekrena. Iya pun nanya mak ekrena ngeromat akal. Iya pada kadhib bagi pada guru. Tak barokah mereka. Jangan orang-orang yang semati syahid siapa kaki? Ngono kok bededere ning kelampi beda siapa kaki? Nyatanya engkau orang-orang pasar, saya dalam pasar kela jualan, jujur dalam adegeng, tak sampai lopah dekat Allah Subhanahu wa taala poci, jamin bi Kanjeng Nabi, masyuhada. Tolong orang-orang mati syahid. Ajib, dadi tahu saya perang. Saya jujur mbiyen mun jualan. Melarat ya, Mak, melarat sarah. Hah? Melarat. Iya mau ndak desa jujur takut si guru ni kan. King nyoro orang, kau pasar kebun lah, keren ada biko. Ia lepas jangan pokok lah sepaju lah pokok paju dan kau tahu dia. Ya, mon lah tahu ceria carpak ya pada bay al wakil kal muakil berarti. Senyoro pada bisa eso orang pada tu sana gini kan. Ya. Nah, jadi hadis nikah napanya mana urusan dunia, menjelaskan tentang urusan dunia tapi hubungnya di akhirat. Betenah ia bete dunia juga betenah bete akhir. Syarat dua, jujur, sodako, wabayana. Jelasaki, jujur, semeleh jujur, sya'jual jujur, barokah nih ya. Barokah. Habis saya tak ada aja mak, habis saya tak ada. Korang rangai kakan. Badena banyak, yang nyanyi sakit tok. Buat apa? Moro-moro lah nyangkol otang, moro-moro ruar rosak, moro ria rosak, lah luang benda boleh, biaya boleh. Buat apa? Semata ada harta, semata ada barang ni kamu letak barokah, cepet ada, cepat ada. Mula tak amanah, mula tak kena yang para jajah dalam jual beli. Karena kulit sampian mula tak lopot dari ni kampunan lah ada keng ni kampunan, nyak benyan punan. Kibada si aternak king tak banyak. Aternak sape, aternak ambi, aternak ajem. Nyak bunyan mayoritas sama Kanjeng Nabi ki tekeng ni kah? Tekeng. Beda ternak king sekone hanya beberapa persen. Sepaling banyak apa ada? Tekeng. Mun pasar sape mungkin seminggu sekalian. Apolong bi pasar ambi ni kah? King mun pasar kalampi, pasar peracangan ni kah? Kibuno are ni kampunan. Ring ageng tegeng ni kibuno are. Taib.
Hadis nikah menjelaskan tentang subutul khiyar. Ya, pertama apa? Ditetapkannya waktu khiyar dalam jual beli malam yatafarraqa selagina orang dua nikah tak pesa. Pesa bin apa? Bi abdanihima an makanihima. Pesa bi badan ben apesa dari tempat. Tawar menawar. Neka nyaman bekto khiyar, keneng mele, ben keneng terus, keneng betal. Keneng apa burung, nyaman bekto khiyar. Keneng apa beli, nyaman bekto khiyar. Zaman atau are? Ya, muddatul khiyar neka salasati ayyam. Kutu beda kesepakatan beneka. Harus beda kesepakatan. Jadi kutu napanya mana orang peneka kutu ngaoningin ka ilmu na jual beli malah tak ben seroben dalam adegeng peneka apesa kala ben beden mun cuma jawon kele beda kancel lebet tepak mau ngomongan ni ke bi si penjual atau bi si pembeli kancel lebet dah mah iya yakin ki nyong barang dar ni ke benenya mana tafarraqo bene anya ma apesa karena mau ngomong tak benar ma telepon. Oh tapi kodil hajah ke jeding abeli boleh ke tempat pas keneng apa burung regen keneng apa burung bareng karena kita apesa nih kenyamanan kocak bakto apa bakto khiyar nah, malam yatafarraqa nikah adalah bil abdan an makanihima alladzi tabaya'a fihi. Nah, yang kedua hadis nikah napanya mana? Pertama, subutu khiyaril majlis. Nikah menjelaskan tentang ditetapkannya waktu khiyar. Maka tak salah mun beda tuku barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bener nih kamu. Mari bejer, boleh. Pas datang kecuali janji. Kok dikit mau tak cocok bernana tangana ibu beli ya. Mau tangana dikit tak cocok okorna ibu beli ya boleh. Mau setuju bakten telo hari. Kayaknya mau waktu khiyar kelaban kesepakatan. Mau tak sini kak, ya berhak orang yang saya jual tak gelem. Nah, ini nyaman waktu khiyar. Mau lepon deti, kemudian apesa, ampun beda kesepakatan ibu bejer. Pleman pas beli boleh teh kening sobung pun bakto khiyar ampunan ya lebih dari telu are pokon beda kesepakatan wa intala zaman limuwafaqatihi karena pun beda kesepakatan tombon jauh matalan luar kota kidan teh berapa hari aki syukur beda sepakat tak masalah syukur beda sepakat nah umpama berselisih semeleh aromasa kita depak ke telu are saya jual ngakok lebih dari telu are mon beda orang seikhtilaf dalam tafarruq mereka dalam tafriq dalam apesa mereka malam ya tafarraqo mereka maka orang se ngingkarin mereka saya wajib asompah orang yang ngingkarin wajib asompah bengal aja asompah imun siti pada bengal billahi gitu billahi pada online ya pada bengal imun siti ya baik nikah thubutu khiyaril majlis kang kuwi orang saya jual beli bisa terosaki bisa tak terus bisa pembeli ya selama nek wajah muddatul khiyar ya selama kita apesa. Nah kemudian annal bai'a yalzamu bit tafarruq bi abdan al mutabayyi'in min majlisil aqdi. Jadi ekocak tafarruq ekocak apesa aneka kelebihan badan pon mari jelasaki. Kemudian hadits neka nerangaki wujubus sidqi wajib jujur
fil bai'i wasyira'i dalam jual beli. Mun ajual cucur, mun meleh cucur, meleh kebala mun pacet korang bengajen ci duare ya duare. Mun pacet meleh kangkui pribadi, mun meleh kangkui untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum, musola, madrasah, iki kudu jujur. Wajib nikah hukama untuk mencapai keberkahan, wajib untuk mencapai apa barokah. Kemudian hadits nikah juga nerangaki bahwa maksiat tadunya penikah syukmul ma'asi, racun maksiat sya'roba kadhib guru, sya'jual guru semeleh guru, yudhibu bi khairid dunya wal akhirah, nikah bisa menghilangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Guru nikah syukmul ma'asi, racun-racun maksiat seorang guru, yudhibu bi khairid dunya wal akhirah, bisa maancor, bisa maelang kebagusan dunia, kebagusan akhirat. Hadis ini juga menjelaskan tentang fadlus sidqi, keutamaan jujur. Annahu sababun li barakati kasbil abdi, karena kalaban jujur nikah dadi sabab bisa barokah dalam panggaweana. Syalakoh mun benden jujur insyaallah tak bingung nikah. Keng mulai benden nyarpak noto rezekine tibi Jawa. Tenger ya pon. Mun jujur tak kira stek sare bi orenge sare. Mulai benden jujur tak kira tak nemu rezeki ya. Korban benden jujur. Kemun bendene carpak tak kira beli orang tak kira noto rezekine tibi dia. Pak apa mulai carpak bingung tibi, posang tibi, bingung seka kana. Kalau bendene wa tak jujur. Dia mau jujur nek dadi sabab barokah ka sapa. Ya, barokah lakon ini beri barokah ning Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadits ini ka dhammul kadzib, nyacat dereng guru ni pacet pasara. Neng dunya engki ada orang seneng, nggak boleh neng akhirat ku orang kadzib nika, orang guru nika, orang carpak nika, guru saoleh je congoco saoleh je congoco, masih ada kan akene, walaupun bentuknya gejam ya, cong itu akhir dikibirin pc, tinggal pentak kemana pc nih bata beri, haram ki masih gejam masih ke anak nih, cong kalau lagi kontak cong dikibirin pc cong. Nah lagi kontak kebianan bagi kemana pak pesen kalau ngalah kontak detok minta PC tuh saja pak termasuk kadhib kiye nih kah karena kadhib ini tak kena gawe coko-cokoan tak kena gawe pekerjaan nih kah tak kena gawe mainan kadhib nih tetap kadhib nih kah tetap gurunya mana taule paham kita tidak biasa aki nerima telepon kebelah tak ada jong. Demam panjang ada demam tahu demam dia aja keluar can bapak kemana bapak saya ngoceh temu beda tamu mau tak kenceng senemunan nang kijak temu nih cak nyoroanan kebelah sakit jong belajar carpak kanan nih jong udah rumah sambil pada oning cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ibun mesen situng pesen ibun cong pejujur dek siapa abah ibu kan sini kah ternyata orang-orang lambok bat hebat putra nika cuma ada dek ning situng tuh nika jujur. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sing ngarang kitab Sulamut Taufik nika sing romat menjadi bibin dua setretanan Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Husain bin Tahir, Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir menawi tak salah. Dua ini berarti dibeli kapi. Setretanan kakak ale ini Abdullah bin Husain bin Tahir, Tahir bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah
Lepas kula tretan alin kala situng bekto mulai abek raja mulai menginjak dewasa nih kah kanak kene nih kah Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir nih kah mulai mengunjak dewasa kakak Habib Tahir bin Husin bin Tahir cong ya ben seti mulai sekolah nak king ben pecucur ke embu ben kangkok pecucur ben jadi ben ben mon mulai cek buan-buan ben pecucur ke sengko mulai dari madrasah mulai dari sekolah mulai dari ngaji langsung mulai siap mon ben kita siap cucur cak sekolah nikah pertama kali pendidikan nikah awalu tarbiyah cak pun nyamakan anak kene peleman dari madrasah ketemu orang yang beli ontah jangan sialek kakak nyongok kadek kak iyalah nyongok nyongok lop pacak baju na mole nih kapon cek pesenin sarang ibu gila soro pecucur cek buang-buang ke lopai oneng si nyambeli cek bawa orang dua nih ke putrana ulama raja putrana Al Habib Husin bin Tahir Abdullah bin Husin bin Tahir wah putrana Habib Husin ya beri ate na ontan bagi neka deki kebai anu na sambian ye mungkin kebai makan malam sambian neka deki masak jompo seneng peleman acak gincak jauh le deking alhamdulillah ngakan deking neka to dapat ada jompo lah asen kepi pun diri dimah anu kula bu alhamdulillah ketinggal orang yang beli onta kula ambu pasai barengin deking barengin bite ate na sekali ibu ngocap apa kabar pecucur ben tak cucur setia tak lengakan sampai kulaku teti deking sekebe tak masak ben tak lengakan semalam penega tak ada asya tak ada makan malam nangis karena kedua penega Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Habib Tahir bin Husin bin Tahir nih kan nangis dulu lapar mak lapar bu lapar benih ketak teke ibu nangis ibu keng ini adalah bentuk pendidikan hari mau teh hajar deh ya pakun tak jujur titireng mau melajari ke anak yang pertama kicucur nih kawan ada boleh pertama kali sebelum belajar na apa pecucur kering tua minta bencong beri na tak kata beri kor pecucur patepak Syekh Abdul Qadir Jailani tak pernah carpak selama Odin pantas titiratu na beli pak rampok bi orang pak polo panapa sebidak perampok kare mare kape rampok kapi kare situng kana kene norok rombongan antara Baghdad antara ngaji ibu ngocak cong mon temon kuaku ning akhirat nak ben setia mon duka ben setia ngaji mon temon kuaku ning akhirat oba ngesempen berneng kelencepena ejai bi ibu sampai dalam tako elang mon kapeng are kebe sang mon ben pecucur ke sahabat we kana kene maju jangan ketua perampok ngiba apa ben ngiba PC berapa sekian puluh dinar mak cucur ben sampai di mana aneh kah kelencepan tutu aki loh tambah itu tutu aki biasanya kau ada perampok oneng cek perampok mak ngebela tak takut rampok tak takut mak ngebela kules sarang ibu pakon cucur tak oleh carpak ke sera boy ngolok ndak anak buana ketua perampok ayo engkau biban kalabi kanak kene dia hari ki kene le cucur kereng tuan hari ki kene le tak bengal carpak de pangeran takok sekuru engkau biban ya sampai tua kata hari kita lem cucur dah Gusti Allah sekala neka tobat tadi orang bagus kapi gara-gara cucur gila masih oleh carpak ya tetap hanya macarpak masih lah oleh ya carpak guru ya beda saya dosa ya beda saya mubah nih ke beda ngalembinin nah
King male bunga male seneng sebine ya lem guru tak apa-apa mubah nih kenyaman tau le kenceran jet mata kerja tembian aduh kubean kau le ku siapa bingkon mata aja kau jadi ini guru tak apa-apa tangkok aku prabon siapa bingkon macam mana bane kau kita ada di alam boleh kita lano geleno aja ano geleno gina aja lah ya impian wa tak apa tahu ngerayu mahir abu grubet tok sebini cecel kan bicok-kocok ya Allah obuk reka nak mengalik balik ke topak mana orangnya tak seberapa obun je lah kau cek seneng aja padahal ngali balik buka kan ya habis gerambes oh tapi sebine ngalem dak selake mubah walaupun guru nika tak cocok bi kebedak ne guru nika insyaallah cek bekontang lake cek tak budak alhamdulillah rang-rang sambuan tang lake gua nah saya sambun ala ada obun jadi carpak mubah nika oleh jadi pada bagian carpak deka guru deka orang bini dua umpamana oleh king tetapnya sama guru tak kira tadi beli maji mon pentena guru tak kira tadi beli tapi nggak tahu karyai kau le pentena carpak tetap hanya macam carpak nih mek malam di lima kolaan telah malam macet kok padahal orang yang macet benih sebedan semacam abret bet kok orangnya sabret bet repot tadi beli aja soalnya syarat beli tak boleh tak teman guru pak benih nabi mon nabi mustahil guru nih kan andi sifat al-amin kenenge percaya fatonah tabligh amanah kenenge percaya Kanjeng Nabi yang dijulukan Al-Amin sampai mau sonar ya motorok bareng ke Kanjeng Nabi pak dari kenengnya percaya dengan Kanjeng Nabi becik ke Kanjeng Nabi ini amoso ke Kanjeng Nabi king mun motorok bareng ke Kanjeng Nabi aneh ndak motorok bareng ke moso kamma keluar kota aja lenan berempat are bareng ini motorok ke Kanjeng Nabi padahal tak iman ke Kanjeng Nabi amoso ke Kanjeng Nabi king oning ari kening parcaja innahu laisa biwajhin kadzab mua kata rieu beune mua carpak re ari mua asli mua jujur kening parcaja dari mua kata laring jujur innahu laisa biwajhin kadzab motorok ke rieu bae moso motorok ka moso nak amma mun tak ke Kanjeng Nabi lumrah orang motorok ka moso yang pegemet mbian haji ya Pak bolo are binin nabung kone petorok kamu seneng petorok ontak dal badel ban marin lu merana moso tak kening petore Pak apa karena moso mesti mencelaka kecuali Kanjeng Nabi nikah dari Kanjeng Nabi nih kening para caja sampai bareng petorok ke Kanjeng Nabi nikah orang mula guru sekalian niki berat kaca zamul kadzib nikah pun napa cubaan ring carpak ring guru ibarat kaca mulai bela sekalian pak tak bisa umpama pecampu cilik ya tetap lah karena guru ini ke satu titik satu pecahan dari sesuatu sebuto sekali impian tak jujur tanger bi orang pak sekali impian carpak selamanya ini tak bisa itu boy amang kan mau sampean kita calah cek sampai calah ke orang ndak sebine cek sampai calah pejujur masih ngaji norok di akhir kok ngaji ya iya masih ngaji kok norok kadung calah dan teh dan madrasah ada pesarian norok njak pokon kok norok mandeman amanakib neleing kok amanakib lagi ya dan mulai deh ya beda salah situ nggak kiai manti nih kah manti sara kiai nih bunyak tamu ya engki se nyon syarat nikah wah terkenal kiai nikah pas dibudin cek motor cuma tak temate lah gila jangan gula
Katanya ke panitia, nah, sere dalam mobil nih, nyai. Oh, setahun norok tok nyai ini. Tak percaya dek kiai dia. Kula ngocak, kamu kemantina, elang mak eko. Tak manti modok dia eko. Engki, tak manti sekali. Ya cuma harus dibayar mahal. Keng sumbut mak nyaman mak. Nyaman mak. Seneng. Temu bi nyai. Ngadep. Setahun masih bini kula mare noroki siapa? Mu ada ngas dak nong gunung dok Python dak Situbondo aduh. Ada iya jangan tak seneng sekali odi je. Kabit ongke le telepon. Cepet Kabit. Kabit dulu salam ru kabit assalamualaikum. Teh terima telepon ternyata kok nyam keranya meter berhaja. Kurang pati gagah jadi ngaki orang nabar. Tari mau tepai luar kon kawal banser. Mundok Madura bagian Sakera. Bude bungku ya pan. Loi. Lecek gak mangga pan. Oh bude nayut. Nggih, entak lawi lu pan. Ini bener. Mau mulai tak cucur empon. Apakah piji masih lamanya andro om tetep beceng ngembian sebab boleh calah mangkan si tandi calah saya nggak jaga tanya ada Pak Arifin tanya Pak Arifin lu kadung tak percaya nih apa jangan rela salah Pak Arifin apa jangan Pak Arifin salah dek remah ho PHP aja ini bener bajang PHP jele ko. Njok PHP aja. Tahu kok njok PHP gua. Enggak udah, Pak. Ya Allah, lah kadung apes Pak Arifin. Apa jeng rek lero. Cek keluar aro pantes, Pak. Keluar malam deh pantes. Apa jeng rek genah. Allahu Akbar. Lah cek tak mas santai kok. Sok mau sok telah medeng Pak Arifin saya nyabak dia. Aduh sok mau sok. La ilaha illallah. Wes cong ngomong durung cong. Niki mun tak tebus selang ben cong. Kula nyambangi bedor. Niki sake bilan jelena kemena. Aduh jangan sebine. Bi mama tuan ngocak. Nggih mun setia ledor ya le dua mau sono bandor jangan gula bi matun ngancam ngi mon setia ko ngi ko tebas lang bigo ya Allah aduh mi apa songku bandor jangan gula salabek le sake ke gigi nyam keranyam keteria aduh mun reng lake baca tak beri ateh ko jen macik kereng itu lu jangan ko bola ke ngakan kaleng je bola. Aduh, la ilaha illallah. Wis cong lecek no mano nak. Wis saya terus aki carpak je. Dari matil pun kami apa deng sih ya. Di memberi hatai kami nelpon nek lah. Siapa je kau? Yurus. Sini men. Mama tahu mau nang. Wih Pak Ripel jago noreng. Loi kalau jago noreng. Lo kurang gua gada remah bejeng le salah. Ya Allah. Ketika robaan silabat yo lo kiai bi orang. Lu handeman kawal doy kira abe kawal. Iya kita tahu aslin dari dengko. Tahu aslin ada rondut. Ya Allah. Pecucur Pak khususnya dalam jual beli termo kita ilmu semanfaat. Malah apolong sini kele boy ngareng sebere. Kan lumayan tak petis pekongku. Kan sepe setia. Sepe. Sampean ngaji bisa gelek juga awat lah. Cek sepe bisa gelek, mun rame gelek pantes. Jual apa sih kita punya saya tak baju. Do padok majelis cek sampean gelek seneng gula pon bunga gula pon. Paling ngenja ialah tak masalah nyam keranyam bisa bini tak apa te kata harap. Pintar mau ketetil masih manfaatnya.
Nge, Saipul tak jualan 2000 nge. Mun teh guring bi mai jadi gini. Benegro pun saya guring, Saipul saya guring. Macam-macam kan ngono bulio. Iya macam-macam. Inggih jan Saipul. Macam-macam Saipul nge. Teh guring bi niki. Masya Allah, alhamdulillah tidak lancar rezeki nah. Titi pecujur iki. Jujur adegeng, pecujur mon karene beri ngebele karene beri. Sini kemon nget-ngetan mereyanga ya ngebele cek mereyanga. Cek mere guring boleh ya guring boleh, ngebele cek anyar. Pecujur masih dopir lek gak bocor ya kondo gak bocor rek. Tak kok keng pinti ledok lek ngebele bocor. Apa lek jujur iku awet. Masalah bocor neng edung supir. Semak dak temur apa tetep dak pajaran jamun tak topir tak nembel lah nah, sebab jujur nih kan jadi benda Kanjeng Nabi ini pertama jujur kita ngajak ke orang kita ngajak ke Islam kita ngajak dekat tauhid iman dekat Gusti Allah kan ajli aja lah la iman ke Kanjeng Nabi tak ada yemen Nabi palsu monoreng kong ngaku tak dari wajah aja kata lah Pak mak setiap ada orang ngaranin mua carpak mana kok ngaku dari mun jela kata cak orang jujur orang carpak ya kata habis gurambes tato mandi tato wudu tato abojo waduh ngaranen orang saya abojeng siang malam sing ngaji siang malam kocak carpak kocak kok ngaku ben tak kaca congok ben akace sing ngak burin gendil je ben cak orang sepercaya hewan tak kira percaya boleh orang sepercaya hewan tak kira percaya termoga ilmu semanfaat jadi ini bab napa nerangaki tentang luzumul khiyar ya luzumul khiyar malam yatafarraqa selama kita abesa kelaban badan ya kelaban badan dari tempat akad gelek kemudian ini nerangaki tentang pentingnya jujur terus dhammul kadzib kemudian nerangaki apa nyamana amalan dunya tapi oleh keuntungan dua keuntungan dunya kalaban beteh keuntungan akhirat pakai apa bolong ben orang-orang sesoleh jujur bejujur ka orang insyaallah lah kok ana apa bae mula bendene jujur insyaallah sae insyaallah termoga dadi ilmu manfaat wallahu alam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرية، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري، ثم إلى الإمام القسطلاني صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله، إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفر اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا، ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء وبسلفنا الصالحين، أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله، ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويحفظنا وإياكم من جميع البؤس والضير. وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نويناه، وعلى ما طلبوه طلبناه، وعلى ما قصدوه قصدناه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.